Rahnwet na Pohnpei Pohnpei Iyang kasalelye raket yo korospacho nan program en Rahnwet nan Pohnpei program en kabese way rakap o sampalakan mawiyawi taban nan wain Pohnpei area mo na chpan pacho yang nan program en kabese en Rahnwet Ekoneng yang walian kecil cian ke uya cungal sekaratan ke iboni o wow pon malan wow rakso kon Pohnpei yu ha cungal sekaran wala ban kepuran senan kan ko wow ni kesabal marlekan nana laknan kan ye ko ha cungal wow cororan piltoke sabal mata balap usus takaiti kan korusien nan pelian ciak momot so government Oba chewan wan ki sabal marchon way yunsak. Rahnwet way sabal mandian so ma bok chalen kachin kasamo. All pin and all kasampaliyo. Mabacho yar nan sabal machay men kay Rahnwet. Wan zog sich ban bacho wan luke pin kasampal wachong nan program en Rahnwet. Poran ka kasaleta pin kabese pin railo kasaleta. Pero kasampal marabacho kanan men kair. Amoy chingalain so much. Kalawan ko muy program director. Puyenga patron walian tikich ko patron na wasan kay Rahnwet posenga sekere ku way. Auto pente tongan mese patron wan yu ku pene posenga pa ku way mele le pol pen sapol mchay chechen yes. Me pole palie setle paliemer. Amo we kian so we chumol sakarata wa wan bil patron te sakarata wa metianger. O mono at pam patro na chungol sakaran kapese o puko kan mese chungolen ki ako na mele li patro wan kapese kich ko me patro pan patro nan wasan kair Rahnwet wen san salem chay kan karos Rahnwet kich kan me patro wan walian to option supplement wain Pohnpei option CSP conservation area Pohnpei o obis ka sampalio me pole pesa munusak me ye option quarantine o Drake Lawrence mawia CSP educator Kapinsang Kroon Justin Lemuel mawia CSP terrestrial assistant o Mr. John Woodchip mawia Everson quarantine specialist o wechmola PJ Pispome Kapingonochki Oran Maru mawia invasive species coordinator Kalanganin komoy Oran Area pagchailan bacho yang nan program en kabese kasambalan Rahnwet kumail tola o kabese yang chon wain Pohnpei Rahnwet takoch tipswet te meninkaw komoy kalangan puyeng patron kamo way autopen achay chngol men kairong chon way yang sukset puyeng kapurela kalala pakwo mepetta ko tipswet te meninkaw En kaksan salem Pohnpei unsak ma sapolmen Pohnpei tipswet o meninkaw meinin rak ang kaksan sal mesongol manakan te tip kan makinkak leleto rechail sang ni makmakten say lokotokan temen peitait lautakan merasong sompir te sopakan kinuyata krempong sapol machay chechani sakan merasong sapol machay sakochon pan walakan temot walakan Memoran pain sapol macay manakan te chuka kan o pilchela ramas uray pilkun kakyang kapal yala te karampala kairtan payan way merasong palian tourist kan Kalanganin komoy Mr. Obispo Area mayor uyebe uyaw yung tips watakan te meninkaw kan nanwain Pohnpei komoy Mr. Lawrence Hey En kaksan salong chon way manan irairwet songan tip suat te manan kau songan tip suat te manan kau kay mia mesensal nanan suat o sang niyo panan office kanan government NGO kan Marasong Conservation Society of Pohnpei, Micronesian Conservation Trust,
Kawatar Queen and Naramas Eo Makatan ki Invasive Species Task Force of Pohnpei. Wiray lang kak pacuan ta wiyakan tatongkan makunong an kak apali tip suwatakan o maningkaukan. Kalanganan ko mo eri nakaksansal balikan mawiyata po ng task force watch ko mo kalangan program. Kailangan macuwata po ng task force watch may yang kibuliya pasang option FSM Resources and Development, Public State Agriculture, Division of Natural Resources Management, Division of Fish and Wildlife, Office of Fisheries and Aquaculture, College of Micronesia Land Grant, United States Department of Agriculture and Natural Resources Conservation Services, Pohnpei Women Council, EPA, MCT, CSP, the Nature Conservancy, or Secretariat of the Pacific Community. Kalangan and gamoy Mr. Lemuel. Ebil kak signs a long way, songan tips wadakan, temenin kaukan, mapuin watch. Songa napaliasang Pohnpei watch. Gamoy Mr. Obispo. Kalangan puegi sansaler me Pohnpei na ni railway. Sapulman ki song tips wet kayo menin kau kayo me. Kento pa miya me chechento to pananana inin laut puen ka kapali rail karus me sansaler. Usang ni upena rail puin task force watch. Rail patrawan tolar o pilatar mele tips wadakan. Misakin chen rekla poe polpen ka kuyawiyong rail. Poe tebanu tuela mechekan mereklar rail. Nani rail kay anso kay mapachalar letoran rail. Ipang patrawan tola chor lepeta. Auto pentotong kan mesakul menwin Pohnpei option CSP o task force watch. Pakir Pohnpei me pit polpen tips wet kan o iraila kan me pilipiltan me uya tips wet nan Pohnpei. O kayo chay karos mangi sakaw makatan ki false sakaw me patro sanga way nan pariyakit ele sambar riset patolar. O wasa opukri sek tuwa makatiyarak ta Pohnpei. O nan totok mo uya na leto na railway. Wasa riyaw me luweti me puinin task force watch songan kamu masang Pohnpei unsek. O kariyaw ti puyo makatan ki chain of love. Me wasa silisak limaw makatiyarak ta nan Pohnpei. O wasa eo makatiyarak me luweti. O kaslu rakan patrowan IV court. Wasa isa kuno makatirak ta nan Pohnpei o wasa riyaw mapiluweti. Kabayo octopus tree wasa silisak makatirak ta nan Pohnpei o tana nan kanton totok wasa silisak karos matirak ta nan Pohnpei akamong sanga o kalmao rosa na nalulu terose uta chugai me patro sang nan waina wai me wasa nan railway wasa walo me tirakta nan Pohnpei o kaim sagla sale o makatan ke purple trumpet me wasa isakli mau nan Pohnpei imen patro wan to lajo pakmang ko poeki chuka ka uya chuka ka me tirakta Pohnpei uya tipso ko me patro long to so cha rai chungol at ni nintuan masinen Pohnpei kalangan en komoy area mo na chayvan kaim sa kala program en kabesen Rahnwet miyeche irakasampal makoneng chonwe yan mwangi kalalabang kan chele la mai chngalain so much kalangan program director mowe puyenyam pateng ichungal wow ele irem kabarabat me bil milyang pateng o kasaletaran Rahnwet ye pagpag yo o chonwe Bel me pit komogit pen tukshow bat men mo te shankan me uyawita sang chu kete man te kaluran man kan o tukshow che kan me option quarantine yang apali pagpag bil uyawi chon we ma ye amendment min komogit tukshow bukat sang masli yung FSM te Pohnpei weta ayin kasambal kuchayin kine uyang option quarantine o telefon kan mesansa ye option quarantine 320
4969 te Bleu 320-5133 o office in quarantine silu mesential nan Pohnpei eu ye talikur main office resource and development department eu patro luman Pohnpei State Forestry the Belbelian CCA school nan colonia a eu patro nan tagajuk ni airport and tagajuk wasan sei logotogan te wasan show ko sombi kin peiti ang wen Pohnpei ai mas ni motomot store kalang Kalangan na loko puyakiran kawit kabese kasampal magmay kasalitar ng program in kabese and Rahnwet. Kalangan ng kupur karos sa image magayim sa kalar program in kabese Rahnwet ng Pohnpei. Hi program in kabese way rakap way rakasampalakan me uyawi daban uyawan ng way Pohnpei. Asabache wan lukulukaya cha kupurakan ng kachin sa pali radio V6AH. Hong nan program in kabesa kasampal chikan maban kan kauna patamor kalangan o kasaleli